don't know why for. Serious. Why for pa? Yeah. I said then I was. I see. A drew memory da. Na say. Ebi wo no na bi nso wo na bi wale. Okay. Na dey so obi abomodin afum. Na ja. Nso so as a oba tan dey. Me be ma abusuafo no yakọ. Yes, di pa no nimu no. Minim pa. Oben wana. Oben me. It's like it's a father to me. Oh, okay. I don't know obi a waboa me nkna ha no mo kire say waboa me. To get ma boni diana better. Oh. Ni dey no bibi ntuare ya no makoto. Sa. Bombu bi. Eno kre. No bi. Ako. Yeah. Ene na say ye be gigim pa o. Enye iketua. Enye iketua na eda. Na say police fo asore ne aba. Ena meka no. Hey. Woye wodefo. Woye wodefo mu wodefo a owo bi ye ka wodefo a odefo mu te say ye wura despite mba wo se won krofo bi wo no mo dia. Omo underground. Eso scan ta ho. Ene ta ho no. Just ba ade ba ko pe. Ene ye me ya. And how? Hame. A funny pan ho. A funny pan upon the goodness ni nyina na I think say e bia nam sa asem ya make so. Obi ebe fa bibi afrim. Okay. Because o wiase agapade nyina minnim wiase agapade a Oni papa yi woni sika bon a wote na so woda hoy ye bisa say na ne ba ewe opon niema o woni nyina so sometimes na yana me ka say enye ye nyina na nya me ka say ye me ho but say any was so many ways e wo mu sabata career doso am ye hunu kramo papa but say when ye bi anka wo betimi akọ orphanage anai bi kra busuanum no betimi afa wo bi because wo be me na me ni di nkomo ntimi I know what I'm talking about. Yes. Anka na woni hoyi kana japade no mpo no obetimi ashos because a japade bo an yira woni ne tiempo no onim. There's a future out there, my woman, you know. Yes. So Ubetimi akopebi and try say nyamemboa ma wunya wo de watwan ya 50 years 60 years emma ubetimi akwa abroti bi ana wo hwe nya wontimi nkọ abrohye no kra bi emu emra no wontimi nisu a ubetimi afu obusuani ana obi a wonnim no na wo de na yete se oba metuo mi kra mienu but na me perform masama fan crofo de mienu aka ho abo no manya ne mepe no ntimi sramu se de wo hwe me ne wo tie me no sanko obefa ka bebua no because and never pay sanka no onim se e debi say e besia e bi anka wan twen po say obi e be ka kire no enka wo ye tuna se ne ye kwayi na se ene ye nkọ na ye nkọ hwa ade kakra
Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Good morning to all of you, and you are welcome to the sanctuary or the premises of Ghana Police Church, where we have gathered to celebrate the life of our departed brother and sister. Amen. We shall begin with a foul past. We shall begin with a foul past. Can we have the ushers to direct us to do the foul past? As many that want to foul pass can begin now.